Me pacho me pe Bible. Okay, sorry. Me pacho bibi nti me dia sorry ni besie kakra. PJ. Me pacho Peja Bible no bapa. You baby bodin. me pacho me din the comfort zoya. Me kura Bible. Me kura Bible. Sa sama making. Sa sama me ma hunyehye. No krenko a. No krenko a. Mi ndi tro. Onyame boa me. Onyame boa me. Order. Ade asem na esi kone. Me pacho de esi nyina ne se. Be ma bi be so me mu. Abra me wo misua fansa me ma me wu ntem ti no. Me ne na na etena aye. Etwempana. Me pacho na o say. Na me wo 18 years. So be hu sa na me nya basabasa enti no. Ona me betena abeware me. Owura chasi. Me pacho an. Wada Roma. Ode me tu adwuma mu kakra. Ama misua aye. E di adwuma. Me pacho etre ye adwuma. Ewen. Ewo bantma. Misua wie ye. Ena me se mi so a ona me tena ye on ye so be ware me to be ye me ho ade eboa me ma me pon me hu nti me be hu se wa ma me ni so ade hunu abamu nti no me so me di no kre na me de ama no se ye a ye betena abobra nti ye free stream na ye ba kumase ya betena mretentene awo samte koye ye nante mu a na Nyankopon adom ye koso baby bibi nti me di besie kakra ema nyame adom enam papa no so ma ye nya mofra maya miensa. Amen. Ti mofra maya miensa no first wine no kwesem na eya awo mu ani brentu oso mi mu yie. De to so mienu obesesa kakra na mi hu se nipa sesa otimi esan ba biom eba ne se de ne tebia te ti mampa aba na de to so miensa so baaye ne nyina mu no kra mingu be ma nanimu ase. Oso mi mu de nanso no so hia ase no mi so ni mu sanse enkura no menyim meko antinenta meye bibia mewumpa ye beyi me no eye memi botom sika sanse metena wo se adwuma na botom sika no ka me ntase na satam na wapon ho a wo ye adwuma me pacho me ye adwuma mretia wabi okay na oye se mre na me de bafie no emwa nti mi jaye adwuma no tie na no jaye betina fie kakra abra me wo ye no nyame hye nu wanum nyam na me wo ye no na chasa ma bofom minya o se me mfa ma no no na aboa me ntim sansa me papa no me pacho no ye adwuma obi to concrete machine e de man na o de ye adwuma okay nti se ho no sa abre no mo na kakra so woni nsem na enam awo ni mu no baby a yebeko bia no wadaro me yiskasam nti no na oyi eno de otie me sase ne ye ni abre a na ye peba no timre wari ne di sense na yeba me pacho ye di 8 years okay si ai ba ne be mu wie ne chi na be ye adwuma na ojiska no me de mampa ba so waboa me pren de ese me so me di enidie edema no me ye mafam de bia na me wo ye na chi no panyin no me ho pekire me afi na se bibia akwada onno so na se me hu se wasan pa aba e wo me so me hu nti madam fo bitu me fo se ade na won kwakira ade wo private school because me shower woni mu ade no kre ade ni mu de na me nim me nya scholarship nyina wo school mu na sanse me ma me free mu ntam wa breso na free SHS mai me pacho de bi me kra man kwa SHS ni bi ka be ko bi na enam se me ma me free mu nti omo de nyina ko osirem se yen kwasha abrabo na se me ma me so di tu mi trimu se oba wan hwe hu so ye na wonyema wa brabo ebeye basa nti me so me de ehono mu life no se baby ana me wona me ko ye no chese se me de abrabo no ye abodanfo mi su na me kontina chese obi ani ambeje me ho na me di nemu a koso me papa ho na me papa so na wa worry second wife me ni anje na me tu abata se me ba be ye adwuma me betena race course mreti wo bi ye adwuma na minimum me masam tina me se asam na se wa na si because they say wa wo awie na e be na fe nkwalabre mu aba race course nyina afi afati esi akira he ma awie no kresem be ma no yetena ye no obeye wo se wadanfo bi tufu se ko min ko school ko trade kakra
ade kyerɛ ni mu na meboabo sika no race course na ebe mu no ye meboa sika no kakra bi to amana no rural bank ti me koyiye abra na me kyerɛ ade no me di no private school no me pa kyerɛ that time no I was saying na ma wo baako okay me yes sika no de me fanse me ndi ana me nse no me de kura ato me da akye ho nti me ankasa no me kura sika no na me be ye private school no na ye kyia me ka 2 million be ma ne kasa mu no pa aba kakra no wontimi mbobra afemi be hu se wasese bi okasa cheso de opese meye no eno ana ese meye me hu se afe ono so aba fama ontimi mboa me ba oso hye me so se ewia kra me nda abra ese meye adwuma de hwen kwala no ti me imagine se school now the way no si bu me din the way no si ye me no akoye se maye ejanka ba dinti no opeso ye me biara ada na me nkreska na mofra na pemu no me fanye bibi nto no kwese me boa sika na no e de to ho se me de beso we no so na me de aye bibi nti me kreska na bosia na me de abo na ma je na bobesia me pa cha wada roma sanse me hu se sika ne da ho mfaso bi eni we ebeba so abia na uku adwuma na kofom na wo obi de bobesia me pa cha nti na me support fie me kasa me support fie na me boa sanse na ebi mba me tweme ni bebia me ni kamafo bia me kwa kodan no mia na me hwefie mia na me ye bibia nkolei enti na me de bible ne de swear ne say me kan when was the last time me kunu atom paboa ana atare pix seminar anasa pampers me wo besi nde 9 years me be ko 10 years me hu bi da na so onyankopon wadom sansa me de adwempa na me de so ne mu ono so de adwempa na so mu me ko nyame anim no me so ma anya mobo wo nyame anim se me kira de no na me tontone ma nke 20 na me nyambi edidi wo ho nti me ye se me so me de bebo bra mbreti ewa bi ni kasa mu no me ye ya me ware foforo ono nti me ye se me ma me ne wote say the way person si kasa kukuduro so nti na misro nti obe wonye ska obe ware dodo dia kula so ka me ho ti mi ye adwuma ni mu ana ma me bi chi am no say the way ya osi hu mi a me di anwo keka sorry me di ye adwuma no me na ni geme ho pa na me nkreska sorry na me fanye adwuma me fanye bibi na me bisa no no si no kre ma me no so wabobra me so metie obi a wabobra enkomo ana so obi animdie wo nanim because anytime bia me pe bibi aye aska bebem si ma me ni di san komo ne kire me no ma fense me ko nanim e ma ne kire me so no kre ejuso bomfa plot bi apie wo ho no mo tete nti no se me wo bibi kakra wa me ho a me nkonko pe bi na me se sister me de me kunu de ne kasa mu kire se oye ya obeja me ho nti mepa na amane ana no se be ma wo ne tia wo ni asem bia no me pa cho obeja me nti me ni asem me ba cho woman ne kasa a kire me no eto mi tiri mu ye pa se sike mi e wo me sabe di ye adwuma de nanso me maso daachi me hwe me kuna ne kasa mu nkire se bibi wo nani so enso oye nti ense mi tu me ho anamo na me kopempanyimfo mienu na me de tu wo manim se sika ne de eye me de ya nso bebe yimboa me wo fie na me pese mo de tu ni tiri mu se eye bosia na mo bo me na me so me de bi baaye na me kwa akopo mate plot bi me pese me de besie na daachi bi wa beka se order oboa me na kire se woni mpanifo na akohyehyɛ ho se aya adwene enya wo dia enya me dia me de bi de baaye ne mo ba mo bo obesi omombo me bosia se enu ba bi o betwi na di wasem order in court on fa bi nso so emma me no e no mo frɛ no e no ye se e na mo de tu ne no mpacho de ma me yes an se sika na me de ye adwuma ti omoa me no na me hwɛ se eja obema me bi na masa de akɔback asa akɔyi ye me ndwuma nketenkete no se ya sika na esen sika na 140 million afie be me pacho last year you etu ni mpanifo no kwahyehyɛ ho so mo kan kyerɛ oku so mo bo obesi pacho me de bi bai de no mbo mo se no ojitu mu se no kra oba we se maye ni na ma ya omo dress shisha bags ni neme ono de wanya bi sa ada na se okuta skate de ande maji atum se me pe bi di aba
Intimi so eye me da se se me kun so bepedia se opanyin no no ofere ne kakra to aka asa no me yese eye no kress o de be ma me dia me sa de akominchi akoye adwuma se wansan beboa me aneti ana ma twe akoso se ya ye nkogye mfiri me nsem san se me mu me hu nyina na me pia akọ me ni man so twe na me ni obia de akọ akodan no nti saa na mebo me bra no se ya me ntimi anya bibia me ye bibia to so dachi bi nchirima na omo ba no e bi kura na wentimi ambo me mama ahwe wo mo a me dia metimi po se eye me madea aida meton de ahwe akura no sanse me ntimi anko school na anko manim nti no me pese bebia me ntimi engina me ba no metimi hwe wo mo broso nso metiri nya nti be ma no aye no se ase opese oboa ompese oboa ti me dia meti po nyina ne se enkola ni me pa cho enkola ni nti no utiri mu po no ya gina wache woni o makohyehe ho o mo so akoka e ma uku anya adwen se o ma ba obesia ene wakota asase e dia na asi yakọ plot no so akohye nti yakọ ni dade ni nsuo toye pa na mine ka se yemfa dia yede be yedi ni mbra nti oye se pen ni ho mesuma yiyi ma no e wo nsam ni mu se dia be ma ne be ka se enam se mesumi di kakra benti no ma yese me de ma no tutum nti me de me je bibia ma no yi mani nti ehonum no oye se obesi a wo de details ne be sende omo me de me konsuo na ye holiday me te ya ne se me de asende no mamba me chi embe bisa biom within 2 weeks time na my ne friend me say Sovia nini no de oje ne number so de best send no ba mine na enam no so a me ko hu no de sa mine no de e che no de paper ne be so me nsem e no yes me nje paper no me ji na ya tro me say Mrs. let's ya tro ni ukundi wo so me pa cho into aka sa no wan tro me din say bia comfort zoya ana say Charles say no o tro Mr. and Mrs. Gandazu and children. Nti hono mitire mu antini mu yie sansa why me ho ade but en court na sika no ne de anim sika ne de no kwasam sa me de bible aka me kaso wa ma me 10 pesos wo ma me boa o ma ubi o ma mi bi bosia no kro kan wa yie no ntimi fa 10 pesos nkoso mpanyifo nanim ka se abaya ne pomenya 10 pesos etiche se odini wo yemfa ne se wo no wadwene mu no sika ne ye wa wo de ya ena wo share dan in forecast yango kan kire wuku se ya ba obesi on fa bi mra ena wanya bi ama ena wo kwae krata nso a wodi ni din aka ho aka krata ne die maame hwewo me use as a case study ate monye musa ma we me ba isi a order won se ebuabo asem ne ye be ka bat on se ebuabo muni me matia wo kasa mu wo si be ma no wo maame wuyi wo de otu adwumam na wo 18 years wo share wo pa oboa wo pa eti senkani dia bakra ta so bia ne maka ho wo na betre TV so meboa wo meboa ono de ne maame anwo no me se na agire wo dwane free TV so me no mienu ye be dia sam ni sei fenkyerem ye wi ana ba bia no kreda no na ye de ato me pa cho enye se eye me ni brese me pe plot ni se ni die embrem anasa me yi ni die de afrim sanse de me ya ne se edan kura yetim no me na me tu edan ka no de me nya pone kwanso sanse waboa me pre nti na me kai echire na maye na sanse nam se me ye de paper ne bae no opanyin no kura ka se da chi asem nti no because nenu ma sabna yo ka se obegya me no menim ni patrim asem o jame no ko do na wa ya be ma woni ni to so obeja o metimi I put it to you say comfortable wo boa won ka so obeja wo boa me se wo boa me amadazo me se wo boa why wadwen say wanya ba bi agina enti na wo yesa yenka nokore se be ma na ya oboni bi a yete anom no yenso so boni so ye be boa ba wasem a wo ka no e wo do waters any merit Bema wodi watu adwuma mfi nkola abrem amu apon wanya wusa no adwuma wone to anya obone wo so wo mai nyina wo boa wo enti se wakoto asase na wodi ni din eba so bia ede na asi oye ni Mr. and Mrs. and ode ye ne na oye children enti ye de ba no me pa cha uti kon e koniti yemfa ne se bema no
said ye wo kan ya mo nhira ma wade so oni wo kwan so ye Mr and Mrs be ma na wu ene wo wasase etika wo be ka se na busuafo mfa enya asase ne ho asem minka se na busuafo mfa so ne me womba minka se mi yi ne free mu na de enti na wonya wo me ha unyina ne se ena me se me yese bosia na wo be hu se minim se ya bona ma na enya bosio ne ka se mu mekun wo beton asase na sawo ho yare where sa ode mame no eno no na enya me de awade na gu kone awade na gu yete dan ba kumba ne where na ode mame no na be tira na cha television so me di batem me suro because ejuma wo ye na ye sekan ejuma it's enipa wada masabi ye say jani a wo fit wo di ko minimu na wo fie no correct de woni mu na oka it's me da what say my from here so me na minim koyo mbefa so mbofra na say na juma no wajai ejuma no de machine no de akọ for over 5 to 6 years me na me hwe nkola no na say ono ye den se ano me baby asam ne kakon be ze so di asofufu echi o ti ye tete ne sofu mu enen dia obi fa nyame kranka wa fa ade pa eso se wa ye born again a wodi sofu me pa cha na wodi sofu a nya adwuma oye adwuma all right but how to care obe chefie no on hwe be di ni nyina eda me so se wo mo akohoma o mo na akoma ma me week 30 cedis me bra matna so me ma minim owo na some no threat me ma minim me bra matna so but still koso ani ese o threatin wudi a na wontimi a ene ye monko police station ye ha ye hu awade wo maame mo se be ma ne wote na be ma threatin wo maame mo nyina ahia na monka asem no a ye ntumi anka asem no bia na ye gya wo na wo ne te dem a ye ha maame me de meka no kwacho me ye den se de na apese ye ma because maame owo ni unuanom a wa wo nuanom twotwom twom spedia wo kan ye no kore se be ma wo ye sekan adwuma obetumi atwitwa wo so obekum mo atena asem no so wo ma ntumi anka ho hwe eja wasane na kotena de ono da edi sei kanukuru bebe sei aja bro 3 months oda awalija ye na ekoso be 2 years ne be 3 months ya wo nwusu mu ma me ba cho David na se wo ma se odi ana oba na wo na mfa ma no me wo fa ma no comfort me ko anima nya dia be ma papa no dia wo mu me bo a kone aba so say em fa ye fum kom so nkwa kete wo yi wa 3 months no papa no be ba na ye wan yi a on fe ma no so me wo a me ana me brent me be ja me hu biom na nyinsa be to me sa da me so enti no me enti me wey na ma ja me ho na nyinsa ne ba me bre ho sa ma be wo na ma bre ho sa e kone enti order in God kone no kre wo ma ni papa no so kone wo hwa na ni beje hu me bo a kama etu ya ne sa wo hye na ni biro ana wonim me ba cho enti so no ankasa no enam odi asofudie enti ono ankasa ma sam de enya ma asem wo ne wote dem no wo ma ni di kone ase mehwe wo be ye obi a wo ye minim wonim nsem nyina wa no ate wo firi sirema beta kuma se wapo me ka se wapo anya se wo ba na ikwati robert wa beti asante no wonim bibia wo be ye sa type of a man no pre wo ye bia pacho Debbie me se 3 months na wo se be man no da me se wo boa kone abro sa papa no ma ne wo na e na wo chirem sai wo meja wo ho e na fa e ti se kone de na apese ye boa wo ada wo me dia me pese mo ye boa me ne ye paper na sem no wonyi ni din free so onye me din onu nyi ni di me ma no dia me pese obeye ne me ma dia me ma no nti na me to ye na separate no na wo to ye dia se we di nkanu tv so di oye ma wo no enu an so obekon so onye change no oso womba according to mine no say ono no na send the details no nti ono no na betima gina ho na yasesa krata no hwe kone me show you ho agiro bia on pen no kra ma me nka no kra ntwe ma eto da bia kwan ye de me ma fa so no eya wo emu oya enti aya ye ntimi mfa ye ni nto ade ketua bi
se bema wo hu na wo 18 years wanu masem yese asem na dance ani wa etwa bi o wode wato adwuma mu ani wabro wo se mo wale 8 years ansa na munya ba odi wachi saa ma ba bia obekobia na oyiska wa wanu masem etisa wo was can out asase na wo ku no didi ba so bia na chia na bu enye bone na obeja enye bone akwa beta TV so enye bone akwa beta TV so enye nyame na mi so na ma me akoso adufie ena mfere na kakasi wei ka Christmas ma pamu na akọ money brad ye dodo Ghana for maybe money brad order de mu kire nsa me ma kwa ho kire mu na maka moto atwe wotu onu ya wabu sei ya usuei se de fo kire be kama ana udi kina dem wa wo mani niu ana wo tere ne kom kone brai minimu no but onye ni pabone se de wo kan me instance e ka kire me sa bra fom na me nto me nsam frɛ no wuni ni entra office ni enye hyehyɛ no what kone na wo se de wa bo be ma na baso se wanya wo bone no enye na hwie ye ni minim se eye dan akone be ma no so wo bibi a wo ye wa wo mpe eye din ade wo kan no kura bi wo baabi but be ma de wato adwumam e ma wo pon wo ho na wo pe ba on se ntim shada babu se wa ware for how many years so 8 years minim se de sa de ne tie minim eya na tete wa nwane anyawo 8 years wan ko wo nkyɛn odi wachi ene wo pe ba enya mema nyina ne timi ye o asofo kura dwane eja wo yire nom kone don't be ungrateful order ungrateful mama me nye grateful treatment no treat me no papa no me say calculate to babra boemu na ka mama me so sorry e ma pa ansha mo frana ma sha mo e Sasa me wuye me be ma yi 10%. Eyi mi free hospital o jani jame. Na me fie di house dia wa ye no. Order. Me say koni tie. Me ungrateful me brother. Tie me say yeah wunya adwen kura na obi ko hyehye hu se enka nkire papa ne say sika ne nye wo dia no. E wo kura se koni wa nya ade. Me jame. Me say yeah be frɛ no papa no menene nkasa o TV phone so da abije mo friend na mo arrange my yen na menene ne kono yentra office asem we na nya se de be TV so ka me oba ntem na expecting ntem o chei ena me ti asem na office an ka me fa ne medra ka me fra papa no office we nya de se be TV so ese ka no creature ni pa in as much say ye adwuma no no kwa bi wo ho a ese ka Mr. Champo kone me pa cho say ye hwe na hini ebe hu no no panin sorry pie na monkasa kura monkasa kone woni no monkasa kura ye kasa eni sanka nya de a edin bia Friday no me beyi me baniti me ba so amena me bra yi me baniti se dia na adwuma na wo ye o se ade na me yi me nkraniti so me na me bo wo muti me hwe ma hodi na me ntimi bo biem na me twa etire no eno di na so be ku me tie kone tie na nkola no se mu mienu ma etie ye kasa ebia Charles se ho kire ho nkola no kra ko bom tia Yesu eti kampese mi yi nkura ne ti ono mo hawo na wa oba titi Roma fo akokoduro fo se nkola e de omba krom se wo be yi omutia no kra bi wo ha yenka ye yi dada o e se nya na wo kasa wo su be yi ya ne buafu dada na ye yi o me anana me bonti me nye scan kobo bi mu no na me frɛ no na ye yi ye ba asa fefe e na me hu se nkra ni tiefo onum a omusu na me ye se meyi ti me kra no obedi mata me be kasa nye se bia nkra ni kasa dada so obebo amanya ka me ni mu hwe ba bia muti mu han me ba try na se no wa wo no wo ye da adwuma sese this time me private teaching o chere private me ba try na wa wo kan se papa no so se wonya adwuma wonya adwuma indro e de no one room mu fie di omu ni mahaban so one bi edi chi yato na support na me hu sa on person be on support asetena no onim de ntia on support no em se wo no wo maayo no se wo be mana wo be ye wo ba ma no no e wo fom kakra
enenye waya wo no ewo wo mu nti ama wontumi nye submissive ena bema ni so yusu ni ego etimu mienu ni nyina obi awo hawo eti na mso de yekom na mefre no wate me pa cho birthday no mra na kone se de wo pan so obeyi se di na free so me boa di no be every so na de yi di no kura me de ya me ma no kura no pa so ewo no me de me medi kura shem kura na eyesire mama me wa ya me hu ade ewo do ade busie ni tie ni afedi ebiem na me no threat me no eno na threat de so wo mi unu anu kura tena waka obra mo no de na mo kafa oye chinchu na atwan fuo ni bi obuka bibia na wo ye chinchu na atwan na wo so obeku a wo nua no nyina atena so no e de na kone mo kafa ho ha kone e de na mo kafa ho abi je mun ton sanfra kwa ne mama wai na ye mfa ne hye ne nsa se abai wo ye nu masem ni se ye koda na de achi na bibia ba ne ho ye ibusa no kone sesa wo pe na no de obekọ so atena fi ho da bi betu ye ko me ai dai o kata me ai dai no discard be mami me ai dai wa va mami to va mami na me ko pedai na wo ya wo benya bi ama obenya bi obenya mi si twa so ya ba frɛ no ni ade wa hye ne nsa sɛ wo na wo ka o so so obekum ti ade achi no wawu a ya hwehwɛ no wo ho asɛm om ya fa ko sima num ye nkɔ kɔmpia so adwa bi 0551931920 0548931931 na asɛm no de asɛm awade pa na ese de aye bibio nti de akɔso ye wo ma mo wale yo be ba be wale man bi ba wale e de o kire on de po be pa wale o fom wo se se de bona ha mu se panie ai wo ba tuntum ne se black ne mu se ko one ho ane be wale o tu oni mpra wa bi ji hello